kasi namuntlha loyi a ni joyinaka kwala studio i DJ Neo Makhelwana wa kwala Engine Court. Inqambi leyikulu leyi baka tinghoma to xonga swinene. Ni na yona kwala kaya studio ni la ku yi vutisa leswaku nghoma leyi taka ya nyuwana yini xana ke. Twana gagaza. Hila kakotya intukuloko kwa Pitora leri i DJ Neo Makhelwana jara Engine Court maxaka meya leri valandzeri va mina loyi mu vonaka la mu mutwakala i DJ Neo Makhelwana jara Engine Court leri na mpfuxela maxaka mina hinkwenu la mga koho loyi DJ Neo Makhelwana loyi a nga endla party hi ti 17 ta May la groundini ka Home Stars se na mramba hinkwenu maxaka mina ku nghena emahala leri se hi cincile ku nghena emahala leri na mramba hinkwenu ku va mi va koho leri na mramba vaseketeri va mina DJ Neo Makhelwana jara Engine Court leri swakudya swi ta va swi ri koho xo sungula DJ Neo maxaka me i kombela support ka n'wina vanhu va la kaya hinkwenu a hi supporteni maxaka me event yi ta sungula hi 5 o'clock tinkambe hi 5 o'clock ti ta va se ti fikile a performance ta sungula hi 7 ku ya henhla n'wana ta va muka tsakile DJ Neo i ta va a khipa na album ya nyuwana ya Good Friday tingoma ta ku tala mi ta titwa lana music video mi ta kombiwa hi makhamera ku ta ve ku nandzika maxaka me mi nga saleni nkarhi wo sungula i 5 o'clock 7 o'clock tinkambe ti ta ve se sungula ku performa maxaka me vana ni show ku ma support maxaka me DJ Neo Makhelwana ntukulu kwa Pitora leri hi sweswo.